yakhe. Manheru ano handina chekumirira pano takakura. Akukho engakumele Asi FM taitirwa zvakanaka. senzelwe kahle. Manheru ano ndoda kukusumai Ngali ntambama. kumushumiri watenderwa naMwari Ngilinikeza umchumayelo kuti ovunyelwe ashumire manheru ano ukuthi achumayele ngali pamsangano ntambama. we-Arise and Shine, Emhlanganweni we-Arise and Shine. pamsangano we-Progress and Expansion. we-Progress and Expansion. Nditendereiwo manheru ano Ngivumeleni ngali kuti ntambama. tigamuchire mushumiri wedu Samukele umchumayelo all the wethu. way from South Africa, Ovela Pretoria. khona eMzansi. Dai wambosimuka manheru Ngabe ano uyaphakama ngali ntambama. tichigamuchira muranda waMwari. Samukele Nani icebo. other than Pastor A. Chitekeza from Pretoria. Womera maoko. Womera maoko. Take all the glory. Ngatirambe tichiomera. Tichigamuchira Pastor Chitekeza from Pretoria. Take all Pastor A. the glory. Chitekeza from Pretoria. Regai nditore mukana uno nekuzara kwayo. Take all the glory. Muzita raJesu. All the Hallelujah. Almighty God, take all the glory, all the glory, all of take all the glory, all the glory, Almighty God, take all the glory, all the glory. For your faithfulness, for your power, take all, take. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Regai tiomberere praise and worship nekutiimbira zvakanaka kudai. Aiwa ngatibatanzei maoko edu tichivatenda. Muzita raJesu, amen. Ngegama likaJesu. Manheru ano regai nditange Ngalintambama ngizaqala neku-acknowledge neku-appreciate ngokuhlonipha njalo ngokubonga our very own president upresident wethu pamwe chete namama kanye lo mama Dr. C. Chiyangwa. Dr. C. Chiyangwa. Ndinoda kutendai mama nadhedhi Ngiyalibonga baba lo mama nokutirongera musangano wakanaka kudai ngokusihlelela umhlangano omuhle zvakare kanje nekutenderawo kuti isu vana timire njalo ngokuvumela thina abantwana ukuthi sime imi makagara pasi lina lihleli phansi muzita raJesu, ngegama amen. likaJesu. Regaiwo ndiremekedze zvakare Zahlonipha njalo deputy president pakati pedu Deputy President ophakathi baba kwethu overseer Chinyemba na ubaba mama overseer Chinyemba lo mama tinokufarirai muzita raJesu. siyajabulela ngegama likaJesu Regaiwo tigamuchirewo neku-appreciate sizamukela njalo lokubonga our very own secretary usecretary wethu baba Dr. and amainira ubaba uDr lo mama unira toda kutendai muzita raJesu. siyalibonga ngegama likaJesu Regaiwo ndipe ruremekedzo nikeze njalo inhlonipho yami ku-executive council iri pakati pedu Executive Council ephakathi kwethu vana baba overseer obaba overseer pamwe chete nana mama kanye labo mama vafundisi vose abafundisi pamwe bonke chete nana mama kanye labo mama inzwai kugamuchirika muimba lizwe yaMwari labukelewe endlini muzita kaNkulunkulu. raJesu, amen. Amen. Regaiwo nditende Mbonge njalo dare rinoshanda namama idale elisebenza lo mama utungamiri hwemadzimai ukhokheli babo mama maonawo zvakakodzera ndive mushumiri wezuva ranhasi kuqakathekile ukuthi ibe ngumshumayeli wanamhlanje muzita raJesu, amen. amen Ndodawo kugamuchira province yekwandabva funa ukwamukela iprovince yalapha muzita ensuke raJesu, amen. ngegama likaJesu Aiwa isu tabvawo kusaiti kumhiri kwaLimpopo thina sisuke
phesheya komfula ndinotenda uLimpopo. kuti handina kuya ndoga. Ngilokukholwa ukuthi ambuyanga ngedwa. Ziripo hama dzatabva nadzo kuSouth Zikhona Africa. izihlobo esiye lazo from South Africa. Ingosi mukaipa muri mungowevha Niphakamele lapho maoko. elikhona nje liweva izandla. Tivafarire muzita Sibajabulele raJesu. ngegama likaJesu. Regaiwo pakati pavo nditende. Phakathi kwabo ngizabonga njalo. Tine vafundisiwo vatakauya navo. Bakhona abafundisi esabuya labo. Tichibva kuprovince kwedu. Sisuka eprovince yethu. Pastor Mjet, Upastor Mjet, Pastor Munemo, Pastor Mnemo, pamwe chete naPastor Ringson. lo Pastor Ringson. Inzwai kugamuchirika muzita Lizwe raJesu. lamukeliwe ngegama likaJesu. Tiri kuSouth Africa ikoko. Sikhona leSouth Africa. Ndodawo kutenda Mwari. Ngizabonga njalo uNkulunkulu. Ndichigamuchirawo Ngisamukela munhu wakasarudzika umuntu muupenyu hwangu. okhethelekile empilweni yami. Ivo vakaitawo kuti ndive nezita randinaro. Owanikeza igama engilalo. Pastor Elton Chitekedza. Upastor Elton Chitekedza. My living testimony. I-living testimony yakhe umama. Ndati munana unofamba netsoka. Isimanga esikhamba ngezinyawo. Tinoda kuvafarira nokuvagamuchira. Siyamjabulela. Pamwe chete Simamukela. nesangano ravanotungamira tiri Kanye tose. nebandla alikhokhelayo sisonke. RePretoria Word of Life. Ele Pretoria Word of Life. Inzwai kugamuchirika muzita raJesu. Yamukelwani ngegama likaJesu. Ndigamuchirewo tete vangu vari pakati pedu Zamukelwa amai ntwamo chifungo. phakathi kwethu mayichifungo. Inzwai kugamuchirika muzita raJesu. Yamukelwani ngegama likaJesu. Manheru ano ndisinganyanye kupedza nguva. Ngachithi isikhathi. Regai ndikumbirewo vachandibatsira nokuverenga shoko. Zacela uzasibalela ilizwi. Ndauyawo ndakatsigirwa neprovincial committee yekwedu. Kule provincial committee yakibo ekhona lapha. Tinenge tiri kuprovince inonzi Gauteng North Region. Ethiwa iGauteng North Region. Ivavo ndo treasurer vekuprovince kwedu. Ngutreasurer weprovince yakhona. Regai ndivakumbire vazondibatsira nokuverenga Pastor P Munemo. Zamcela ebuye esibalela ilizwi. Tinoda kuti nditende panguva ino. Zabonga ngalesi sikhathi. Ndichipa ruremekedzo rwakasarudzika Nginikeza inhlonipho okukhethekileyo. kuvashumiri vose vakanditangira. Kulabo abangiqalelayo ukushumayela. Vana mama overseer. Omama u-overseer. Chechi yaJesu munotenderana neni. Chechi kaJesu siyavumelana Kuti lami. pano panga pachitsva demo. Ukuthi lapha bekungamanga Pachisara kahle. mupinyi. Tinoda kukutenda ivana mama. Siyalibonga bomama. Pavanga vachishumira. Bechumayela. Unobva washaya kuziva kuti saka ndichatangira pai. Uyaswela lokuthi uqalele ngaphi. Tinoda kutenda ivana mama. Siyalibonga bomama. Tinoda kutenda Mwari. Siyabonga uNkulunkulu. Nokuda kwechiono chavakapa. Ngombono lo awubonayo. Kuvanda vavo. Kunceku zakhe. Mama nadaddy president. Umama lo baba upresident. Inovadindingira retheme ratiri kufamba naro. Itheme esikhamba ngayo. Randinotenda kuti musangano uno. Engilokukholwa ukuthi umhlangano lowu Wakaitirwa mai vanenge iwe neni. wayenzelwa umama onjengami lawe. Wekuti imusangano wekusimuka. Umhlangano okuphakama. Chandinoziva manheru ano. Engwaziyo ngalintambama. Ndechekuti muchatosimuka. Lizaphakama kuphela. Chazvataurirwa. Kukhulunyelweni. Ndo zvachichaitikira. Ukuthi kwenzakala. Ndati chazvareverwa pamusangano Kukhulunyelwa uno. ukuthi kwenzakala. The fact yokuti zvataurwa. Ngenxa yokuthi kukhulunyiwe. Ndo zvichakonzeresa kuti zviitike. Kuzayenza ukuthi kwenzakale. Saka tinoda kutenda Mwari. Siyayibonga inkosi. Tipinde mushoko raMwari. Singene elizwini likaNkulunkulu. Bata bhaibheri rako. Bamba iBhayibheli lakho. Tichatanga netheme scripture yedu. Saqala ngetheme scripture yethu. Inowanikwa kuna muprofita Isaiah Tholakala 60. kumprofiti Isaiah 60. Verse number 1. Verse number 1. Tozoenda kubhuku raRuth. Siyebhini kaRuth Chapter number 1. chapter 1 Verse 16. verse 16. Na chapter 2. Lo chapter 2 Verse 11 to 12. verse 11 siyafika ku12.
Isaiah chapter number 60, verse number 1. Sumuka, uveneke, nokuti chiedza chako chasvika, kubwinya kwa Jehovah, kwabuda pamusoro pako. Tinotenda Ruth chapter number 1 verse number 16. Ruth chapter number 1, verse number 16. Ruth akati, musandirwaririra, ndikusiyei, ndiregei, Ruth akati, musandirwaririra, kuti ndikusiyei, ndirege kukuteererai, nokuti pamunoenda, neni ndichaendapo, pamunovata, neni ndichavatawo, vanhu venyu vachava vanhu vangu, naMwari wenyu uchava Mwari wangu. Ruth chapter number 2 verse number 11 and 12. Ruth chapter number 2 verse number 11. Boaz akapindura akati kwaari, ndakaziviswa zvose zvawakaitira vamwene vako kubva pakufa kwemurume wako, kuti wakasiya baba vako naamai vako nenyika kwawakaberekerwa, ukauya kuvanhu vavakanga usingazive kare. Verse 12. Jehovha ngaakuripire zvawakabata, upiwe mubayiro sezvawakabata, upiwe mubayiro wakakwana naJehovha Mwari waIsraeri, wawakauya kuzovanda pasi pemapapiro ake. Tinotenda tivaomberere maoko vachitora nzvimbo yavo. Simchayela izandla ethatha indawo yakhe. Tinoda kutenda Mwari panguva yamanheru ano. Siyayibonga inkosi ngalintambama. Tichifamba nethimu yatinayo. Sihamba ngendikimba esilayo. Progress and expansion. Progress and expansion. Yochizonzi arise and shine. Ibi sisithi phakama ukhanye. Ndathi ndichitarisa mashoko aya ari 4. Ngithe ngikhangela amazwi la engu4. Ndikaona kuti anenge ari matwins. Ahamba engamaphahla. Kana iri arise inofambirana na progress. Makunguwa rise uhambelana lo progress. Nokuti kurise ndofunga tatsanangurirwa nevashumiri vakatitangira. Ngoba ukuphakama sichasiselwe lawa basiqalelayo kushumayela. Saka kana uchinge wasimuka, mawusuphakeme, zvinozooneka kuburikidza neprogress muupenyu hwako. Ukhanya ngeprogress yabuyenze empilweni. Ndikatarisa word rekuti shine. Ngingakhangela ibala lithi shine. Ndakaona rine twin rekuti expansion. Lalo lile phahla lithi expansion. Kana wakunzi wakushayina, makuthiwa usushayina, zvakuonekwa nezviri kuitika mulife yako. Sekukhanya ngalokho okwenzakala empilweni yakho. Saka pamashoko iyaya ari 4. Kumazwi la angu4. Ndinotenda kuti Mwari vachitibatsira. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu esenzela kuhle. Pamusangano uno, kulo umhlangano, ndo atauya kuzoudziwa. Iwe size ukuzowatshelwa kuti upenyu hwedu hausi kuzoramba hwakadaro. Impilo zethu asoze ziyale zinjalo. Nokuti azvitaura wacho. Ngoba lokhu khulumileyo ane simba rekuzvizadzisa. Ulamandla okugcwalisisa. Saka ndapawo musoro weshoko unoti, lami nginikeze indikimba ethi, this is your season to shine. Isizini yakho yokukhazimula. Ndathi ndapa musoro unoti, nginikeze indikimba ethi, yakwana nguva yekuti muchipenya. Sesikwanile isikhathi sokuthi ukhazimule. Isaiah chapter 60 yati, Isaiah chapter 60 ukhulumile. Yati simuka uveneke. Ithe phakama ukhazimule. Nokuti kubwinya kwa Jehova kwauya pamusoro pako. Ukhazimulo kaJehova isiphezu kwakho. Shoko raMwari rotaura richiti, ilizwi likaNkulunkulu likhulume lisithi, hakuna anotungidza mwenje akulo layitha isibane akauyisa pasi petafura. afake ngaphansi kwetafula. Ukaona mwenje watungidzwa, ungabona isibane auchafanire kuramba uri panzvimbo yawanga uri. siyale silapha de sikhona. Ukaona mwenje watungidzwa, ungabona isibane
chasara kuisa pamusoro osekusele kufaka ngaphezulu manero anas ngalintambama tauya kuzochinja ma-seasons sizoguqula ama-seasons ndathi ndichitarisawo ngithe ngikhangela nje kuti ukatarisa nyaya yema-season ungakhangela indaba emkhathi inoshanda kuma-weather isebenza kakhulu kumumo kune-season inonzi winter kule season okuthiwa winter winter inotova nemwedzi yakatarwa iwinter ile nyanga ezihleliweyo kuti kutanga munana May ukuthi singaqala kubo May kachando kakuya ukugodola sekukhona munana June kwakuthonora kuba June khona lesekuqanda isizeni inoverengeka isizini ebalekayo inonzwisisika ezwakalayo kuti nguva yakati we expect this to happen ukuthi lesi sikhathi sikhangelele lokhu ukuthi kwenzakale ndikatarisawo zvakare ngingakhangela njalo mafruits ane masizeni ama-fruits alama-season kune season inonzi yema-orange kule season yama-orange ukaona ma-orange akabereka ungabona ama-orange ezele unogona kuona mpichisi usina kana chinhu uyabona umpintshisi ungela lutho usina kana mashizha ungela ngitsho namahlamvu asi hazvireve kuti kodwa kutsho ukuthi sizeni yawo haisi kuzosvika isizini yawo ayisozafike inosvika nguva yesizeni yayo iyafika kuphela isizini yona leyo yekuti panga pasina chinhu eyokuthi laphade kungela lutho panotanga kupfumvutira qala ukuba lolutho panoita maruva kuba lamahlamvu panoita zvibereko kuba lesithelo saka masizeni maviri andotaura amasizini amabili engakhulumileyo anogona kustadhika abaleka onzwisisika kuti zvinoitika panguva yakati ukuthi kwenzakala ngesikhathi esinjani asi manheru ano kodwa ngalintambama ndauya kuzotaura pamusoro ngizokhuluma phezulu pekushanduka kwesizeni yemunhu ngokuguquka kwesizini yomuntu sizeni yemunhu haine inezera isizini yomuntu ayilandaba unogona leyajakhe kuswera wachanduka sizeni uyaguquka loba ukhule njani ndati sizeni yemunhu isizini haijairike yomuntu ayijayeleki zvikuru sei ana mwari wake kakhulu lowo nkulunkulu wakhe manheru anhasi ngalintambama uya kuzochinja masizeni sizotshintsha amasizini bhatoromiyo raive riri musizeni reubofu miyo wayekusizini yobubuye kungaboni vanhu vaitozviziva kuti ibofu abantu babekwazi ukuthi isiphofu asi yakwana nguva kodwa isikhathi sesikwanile yekuti bhatoromiyo ada kuchinja sizeni ukuthi ubhatoniya atshintshe isizini iye haoni yena kaboni asi anonzwa kodwa uyezwa sizeni yemunhu isizini yomuntu inochinjwa maringe nezvawanzwa itshintsha ngalokho okuzwileyo bhatoromiyo anonzwa kuti ubhatoniya uzwa ukuthi jesu wenazareta ari kupfuura ujesu wasenazarethi uyedlula ndokuti ndikaramba ndakanyarara wathi ngayala ngithuli sizeni yeubofu haiperi isizini yobuphofu ayipheli ndopaanoti jesu uthi jesu mwanakomana wadhavhidha ndodana kadavhida ndinzwirewo ngoni ngizwela usisi rega ndikudza kuti sizeni yemunhu yekela ngutshela ukuthi isizini kana yomuntu yochinja mayitshintsha haide approval yevanhu ayila approval yabantu ndava vakanga vakatokomba bhatoromiyo ngoba khona babemgombolozele vaiti isu tine maziso babesithi thina siyabona zvinofanira kutanga zvaitira isu kufanele kuyenzele thina kuqala zvozouya kunemi mapofu kuba sekubuya kini lina lingaboniyo vanotomuti nyarara bathi thula rega ndikudze kuti kana mwana womunhu ada kuchinja sizeni ma umntana womuntu sefuna ukutshintsha isizini pane voisi rinoda kukunyararisa izwi lifuna ukukuthulisa bati bhatoromiyo anotodzi ubhatolomiyo yakhuluma achinzi nyarara ndopotonyanya kudaidzira thula yena uhlaba umkhosi kakhulu manheru anoti nyararidzwe nevane maziso lintambama singeke sathuliswa upenyu uhu handichahuda hweubofu impilo leyo angisayifuni musanyarare mapinda mupurezensi najesu lingene kupresence kajesu anonzi akaramba achidaidzira wayala ebiza
ndobva zvanzi mudaidze yauye kwathwala imbizi eze phambili anoshandura sizeni ndijesu otshintsha isizini uNkulunkulu Bartholomeyo akasera ashanduka sizeni watshona esetshintsha isizini ayenda kuna jesu riri bofu ehambe kujesu isiphofu hazvina kuipa kuenda kuna jesu uri bofu akukho kubi ukuhamba kujesu isiphofu dambudziko rangu riri pakuenda kuna jesu uri bofu uhlupho lwami kuya kujesu ugobva isiphofu kuna jesu uri bofu usiphenduke njalo uyisiphofu hazvina kuipa kuya pamusangano uchichema akukho kubi kubuya chakaipa emhlanganweni ndokudzokera uchichema okubi kubuyela ukhala hazvina kuipa kuuya uchirwara akukho kubi ukuza ugula chakaipa ndokudzokera okubi uchirwara kubuyela ugula njalo rega ndikudze kuti tiri kutochinja masisi yekela ngutshela ukuthi siyatshintsha abasizini mukadzi waibuda ropa mfazi wayesopha akanga ari musizeni yokurwara wayekusizini yokugula ndati sizeni yomunhu inochinjwa isizini yomuntu iyatshintshwa maringe nezviri mauri ngalokho kubuwe maringe nezvamuri kunzwa ngalokho kuzwayo feithi yatakapiwa ifaith esayinikezwayo jesu vanongoti kadikidiki esemustard seed ujesu uthi okuncanencane njenge-mustard seed kakutenda kenyu kamauya nako ukholo kumusangano lwena libuye lalo emhlanganweni kadukuduku ikaka lona manerwana luncane kakhulu ngalintambama kanokutokushandurira isizini kuyakutshintshela isizini mukadzi waibuda ropa umfazi wayopha anoti ndakuda kushandura sizeni uthi semfuna ukuguqula isizini akati ndongoda mupendero wathi nzabamba nje ingubo kajesu rega ndikudze kuti ukauya kuna jesu ungabuya kujesu zvimwe zvinhu hazvidi vigororo okunye kufuna ivigoroni ndati zvimwe zvinhu hazvidi zvakawanda okunye kufuna into anoti ezinenginengi ndikangobata chete mupendero uthi ngabamba nje ingubo zvangu kajesu zvaita okwami sekwenzile jeshuwa achibata mupendero ngempela wathi ebamba nje bhaibheri rangu rinoti ibhayibhili lami liyakhuluma immediately khonapho pakarepo sizeni yemurandakadzi yakachinja isizini kankosikazi yahle aenda yaguquka kuna jesu achirwara ehambe kujesu egula asi pakarepo sizeni yake yakachinja isizini yahle yaguquka manero anoti naamai here bhama ngilomama yini vari kuti zvandasiya kumba uko nguchiya endlini le anoti pane zvandasiya kumba othi uko kukhona kusele endlini handidi kudzokera ndakadaro afuna ukubuyela kunjalo sizeni yemutendi inochinjwa nekutenda isizini yekhona itshintshwa ngokukholwa vakarurama vanorarama nekutenda abangcwele baphila ngokukholwa manheru anondoda kumbomutsa chiri mauri ngalintambama afuna ukuvusa kukuwe amai mukaramba makanyarara munodzokera mama makadaro lingayela lithuli liyabuyela linjalo rega ndikudze bhataromia aitogona kutosiyiwa riri bofu aishiya njalo kwete nekuti jesu havagone hashi ngokuthi jesu kusvinudza akwanisi mapofu ukuvula amehlo asi nekuti haana chaataura kodwa ngenxa yokuthi akakhulumanga lutho musangano uno usanyararidzwe nemunhu umhlangano lo ungathuliswanga ndati abantu takasangana muimba yamwari usanyararidzwe nemunhu kaNkulunkulu ungathuliswanga abantu pane kamwe kasizeni kauri kufanira khona kushandura kunye uyisizini ofanele ukutshintshe muzita rajesu amen amen muzita rajesu amen amen saka pamusangano uno wearise umhlangano wokuphakama hakuna sizeni inoshandukira munhu akagara akula sizini ephendukela umuntu ozihlaleleyo hakuna sizeni inoshandukira munhu ane usimbe akula wekunamata sizini etshintshela umuntu olivila lokuguleka kana wakutoda kuti sizeni ishanduke ma usufuna ukuthi isizini iguquke take an action maneran thatha ibanga take an action maneran thatha i-action mukaramba ngalintambama makanyarara ungayala uthuli zvino hazvichinje izinto azitshintshi kwataverengesa kubhuku raruth esibalise khona ebhukwini karuthi ndeyevamwe vakadzi vaviri ngeyabanye abafazi ababili vakashandura sizeni yavo abantshintsha isizini yabo ndosaka ndati
yikho ngithe kuchinja kwesizeni yemunhu anoziva Mwari ukutshintsha kwesizini yomuntu okwazi uNkulunkulu hazvina inezera akunani le age yakhe hauna kundibata awumbambanga kuhle ndati kana taakutaura nyaya yekuchinja kwesizeni masikhuluma ngendawo yokutshintsha kwesizini hazvina inezera akulani le age yakho munogona kutichinjira sizeni uyasitshintshela isizini makutonzi ambuya usungugogo makagara kwesapa musingadhiraivhe uhleli sonke isikhathi ungadrayivi mototsengerwa mota nemuzukuru ari uthengele ku-UK imota ngumzukulu ose-UK yotonzi ndimota yambuya Georgina kuthiwa imota kagogo kageorgina sizeni yenyu yotokushandukirai isizini yena ihle iguquke hazvinai muri mwana mudiki akulandaba ukuthi ungumntwana omncane sizeni ayimirira kuti muchembere isizini ayimelela ukuthi uguge inogona kukushandukira isizeni iyakutshintshela isizini leyi mukava kamwana kadiki kane zvinhu zvako ube ngumntwana omncane olezinto zakhe kwataverengesa khona ebhukwini karuthi kune madzimai maviri anoda kutaura nezvawo kunamankosikazi amabili afuna ukukhuluma phezu kwawo anonzi Naomi uNaomi naRuth loRuthi regai nditange naNaomi nzaqala ngoNaomi zvinonzi neshoko raMwari ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma Naomi anga yashirikadzi uNaomi wayesengumfelokazi isiri munyika yayo engahlali elizweni lakhe zvichireva kuti kushanduka kwesizeni okutsho ukuguquka kwesizini hakuna ine taito yekuti shirikadzi akulandaba ukuthi ungumfelokazi kushanduka kwesizeni ukuguquka kwesizini hakuna ine taito yekuti rova akulandaba ukuthi awusebenzi kushanduka kwesizeni ukutshintsha kwesizini hakuna ine taito yekuti hamuna madigiri akulandaba ukuthi awulamadigri bati kushanduka kwesizeni kodwa ukuguquka kwesizini kune chekuita naamai vasumuka kulokwenza umama ophakamileyo Naomi anoti ari munyika yeutorwa uNaomi ehlele elizweni lokuthunjwa ndopaanonzwa kuti kubheterehema chingwa chaveko sesizi ukuthi eBethlehem isinkwa sesikhona ndambokudza kuti sizeni yomunhu kutshelile ukuthi isizini yomuntu inoshanduka maringe nezvaanzwa itshintshwa yilokho ekuzwileyo yozowedzera kuva practical ibisengezelela ukuba maringe practical. neaction yawatora ngenxa ye-action oyithetheyo anodhisaidha kuti ndaakudzokera uyadicide ukuthi sembuyela but paakudzokera kodwa lapho sebuyela paita varoora shirikadzi zvakare sekulo malukazana layo umfelokazi ainzi Ruthe okokuthiwa nguRuthi handisi kuda kutaura umwe wacho amfuna ukukhuluma ngalo munye ndopaanosiya ati kuvaroora yikho lapho achiye sithi kumalukazana wakhe imi chidzokera henyu kumisha yenyu vuyelani ngasemakhaya enu ini ndafunga kumbodzokera Bethlehem mina sembuyela eBethlehem ndava kwave nechingwa ngoba sekulesinkwa ndafunga kudzokera sengicabanga ukubuya ngoba sekulesinkwa rega ndikuudze manheru pane chingwa ndo pane kurwiswa lapho kwakho kulesinkwa yikho lapho lwiswa khona Ruthe anoti uRuthi yakhuluma amwene kwamakuenda mama zala lapho yakhona muri munzara taive tose pano usendlaleni besisonke khonapha tichirara nenzara maiti sisonke silala ngendlala besisonke asi mazonzwa kuti kwaita chingwa selizwe ngesinkwa lesi imi ndopo monjichiti ini ndochisara selisithi mina ngisale imi masimudziwa nenhau yachingwa lina liphakanyiswe ngendaba yesinkwa
kana wakuenda so kuzvinhu zvako ka mawususiya ezintweni zakho zvimwe zvotoda karafurafu so okunye kufuna ukuyirafurafu so ukaita zvokutonyengetedza unotosara masikati ungancengancenga uyasala emini enkulu vamwe vachitoenda kuchingwa iwe uchitosara abanye besiya esinkweni wena usale ngendlala akambotanga achati mama waqale sathi mama ndokumbira kuenda nemi ngicela ukuhamba lawe zvikanzi no wathi hayi mother wathi Martha can I go with you ngihambe lawe zvikanzi no wathi hayi mother in love wathi ma ndokumbira kuenda nemi ufuna ukuhamba Zvikanzi lawe no. wathi hayi ndo paanoona kuti kuchingwa uku uyikho lapha abona khona ukuthi esinkweni ndati lapho kuchingwa uku esinkweni lapho ndikaita zvekutamba ngenzo wokudlala wandaigara naye mumba lode ndihlala la endlini anoswera akutodya chingwa uyatshona sesidla isinkwa ini ndisina mina ngingela lutho akati ndikaramba ndakanyarara ngingayela ngithuli andaisukira nokuwachira everyday engangimgesela imgani ngiwatshela everyday anoswera amuchingwa uyatshona sesisinkweni ini ndiri munzara mina ngisendlaleni ndo paanoti musandirwarira yikho lapha ethi ungangiguleli anoti musandirwarira ungangiguleli shamwari kana paita nhau yechingwa mase kule ndaba zvada yesinkwa kumira mberi kwako okume phambi ndo kwakho zvaunofanira kudza kuti musandirwarira kufanele ukutshela ukuthi ungangiguleli hazvinei kuti ndamwele akula ndaba ukuthi ngumamazala udza kuti kutondirambidza kuchingwa ndokutorwara kwacho ukungiyalisa esinkweni munosara mogara matare kuti muroora akatuka liyasala amwene lihlala amadale asi kuchingwa ndasvika kodwa sefikile ndava nyaya iri esinkweni pano yanyaya yechingwa ngoba indaba elapha ndati nyaya singesinkwa yandatarisana nayo yanyaya yechingwa indaba esikhangelane nayo ngesinkwa haichatoda langweji yekujaidzana ayisafuni ilangweji haichatoda yokujayezana langweji yekubhabhadzirana ayifuni ilangweji zvikanzi musandirwarira thwala ingangiguleli kwamunoenda lapho yakhona ndokwandichaenda yikho engiyakhona pamunogara lapho hlala khona yikho ndopandindichagara zahlala khona pamunofira lapho zafela khona ndopamuchafira yikho engizafela khona nevanhu venyu ivavo labantu bakho bona labo ivavo vamuri kuda kundisiya muchiti ndina hama bona laba kwaisraeri fukutshiya lisithi mina ngilahlobo eIsrael venyu tete ndovanguwo utanti wakho lami ngowami wamune muchiti mama nenondi mama lo yena lo mama wakho lami vamuri kuti ngowami sekuru nenondi rangu lo khulu wakho lami ngkhulu zvikanzi wami vanhu venyu kwathiwa abantu benu handitakure vanhu kubva kwamoabhi angisukile abantu ngisuka le komoabhi tata handitakureni nevanhu kubva kwamoabhi anthwalani labantu ngisuke variko komoabhi ivavo bona laba bakhona variko ivavo bona laba bakhona ndovanguwo yiba bami ndobva ati kwete izvozvo bedzi wathi hatshi lokho mwari wenyu unkulunkulu wakho iye mwari wenyu wamuri kuda kuti anokupai chingwa unkulunkulu wakho yena lo ufuna ukuthi ndiyo akunikeze isinkwa ndakutoti neniwo ndiye mwari nguye wangu sesithi lami unkulunkulu wami achanondipawo chingwa lami uzanikeza isinkwa rega ndikudze kuti shamwari ekela ngutshela ukuthi mngani wami zvaitoda munhu anosimuka bekufuna umuntu ophakamayo kusimuka ukuphakama above situation phezu kwenhlupho ndaba ruthi ngoba uruthi akanga ari werudzi rwekwamoabhi wayengokomoabhi verenga deuteronomy 23 vala kuDeuteronomy chapter pavhesi number 23 2 kuvesi number 2 inoti mwana wemakunakuna uthi umntwana haabvumidzwe kusvika paungano yavana vaisraeri akavunyelwa ukufika lapho kulabantwana bakaIsrayeli moabhi umoabhi akanga ari mwana wemakunakuna wayengumntwana wakhona waroti nevanasikana vake wakalothi labantwana bakhe zvaida anosimuka kwakufuna uphakamayo above the situation osukuma phezu pavhesi kwenhlupho number 3 kuvesi number 3 as if it's not enough anganda kwenelanga ndo panotaurwa neshoko ramwari kuna yikho lapho deuteronomy kukhulunywa 23 khona ilizwi likaNkulunkulu zvikanzi moabhi kwathiwa moabhi naamoni lo-amoni vatukwa bathethisiwe to the 10th generation kuze kuyofika ibanga lesi-10 chikonzero kungani pandakaburitsa vanhu vangu ngathi ngikhipha abantu vana bami vaisraeri abantu bakaIsrayeli
kubva munyika yeijipita besuka eIjipiti havana kukugamuchirai nechingwa abalamukelanga ngesinkwa nemvura lamanzi vakatukirwa nyaya yekusandipa chingwa bathethiselwa indaba yokusincisha isinkwa vakatukirwa nyaya yekusapa israeri chingwa bathethiselwa indaba yokunganikezwe zvo Israyeli isinkwa ndokomoda kuenda kunowana chingwa yikho lapho elifuna ukuya khona ukuyathola isinkwa ini muchindisiya mina lingishiya lapha saka akanga akakomberedzwa wayegonjolozelwe kuti mwana wemakunakuna mwana wemakunakuna any illegal child illegal child then poita ecase kube lekhesi chituko pamusoro pake ukuthethiswa phezu kwakhe chakakonzereswa nemadzibaba asina kuburitsa chingwa okwenzwa ngobaba bangakhiphanga isinkwa muchenjere kutukisa rudzi lingathethisisi usento nokusangoburitsa chingwa kana vana vaisraeri ngokungakhiphi vobuda nje isinkwa zvichida chingwa chiri kufanira kuburitsa ari pedyo nemi isinkwa ufanele sikhipho seduze kwakho ndimi makachitakura ngosithweleyo but zvakadaro kodwa kunjalo ndopaanotaura kuti ndakusumuka yikho lapha athi semphakama manhero anhasi ndoda amai vanongoti ndafunga kusunga mfuna umama othi sengicabanga ukuphakama hazvinei kuti makakomberedzwa nei akula ndaba kokugombolozeleyo as if it's not enough angana kwenelanga akanga atomboitawo opportunity yokuroorwa wayesetholela ithuba lokuthathwa ndokurarama 10 years nemurume waphila 10 years le ndoda asi haana kubata mwana kodwa kabambanga umntwana zvichireva kuti ndovavachaidzwa zita rokunzi ngomwa yikho bebizwa khona ukuthi yinyumba woti uri mwana wemakunakuna 1 number 2 wonzi uri wokwamoabhi makatukwa kuthiwa lithethisiwe number 3 wonzi uri shirikazi kuthiwa ungumfelwakazi number 4 wonzi uri ngomwa kuthiwa awuzali 10 pazana ndati 10 pazana but ndaona manje ngibonile manje kuti kuwanda kwezvikonzero ubuningi bezizathu ndochikonzero manje yizo izizathu zvinotoita manje yizi isizathu esenzayo kuti ndichitosiyana nelevel revanhu ukuthi tshiyane le level yabantu ndava pamunondiona ngoba lapho limbona munondidaidza nemazita limbiza ngamabizo ekuti shirikadzi lisithi ngumfelwakazi vamwe vakati ngomwa abanye bethi vamwe inyumba vakati mwana wamakunakuna abanye bethi vamwe ngumntwana vakati mumoabhaiti abanye bethi ngumoabhathi zvochindibvisa level revanhu kukhiphe kulevu leyana pamusangano uno kune dzimwe shamwari kulo mhlangano kulabanye saunofanira kumbosiyana nadzo fanele utshiyane nabo ndava dzakabatirira paushirikadzi mazibambelele kumfelakazi dzakabatirira pachituko chekumusha kwenu bebambelele kuthukwa kwalokho kukhona ekhaya wasimudza grafu mbicha uphakamisa igrafu kancane ndati wongozviudza kuti uzitshela ukuthi ndafunga kusumuka sengicabanga ukuphakama pari kusimuka lapho ephakama anoti ndakutosiya iri nyika yacho uthi sengitshiya kuyilizwe langikhona pamusangano uno kulowo mhlangano lowu ichava nhoroondo kuzaba nje ukukhuluma kana ndasimudzwa namwari sephakanyiswe ngunkulunkulu ichava nhoroondo abantu bazasala bekhuluma kwamoabhi yakasara yanhoroondo abantu basala bekhuluma nje yokuti pane komoabu mukadzi wainzi rute kwakule nkosikazi kwakuthiwa nguruthi but aenda kodwa sehambile arise amai vari pano phakama mama olapha murovha ihwohwo simuka ungumachina kunjalo mungomwa phakama ihwohwo simuka ungela lutho phakama ndati muushirikadzi imomo simuka ungumfelokazi unjalo phakama Ha. kana rute anga akakombwa ne10 pazana kudai akazviita uruthi loba wayegonjelezelwe ngabanengi andikambothathu mina soze ngehluleke saka kuwanda ka ubuningi kwenamo ka ubuningi benhlupho kunokubvisa kuyakukhipha palevo kulevu yokutamba nevanhu eyokudlala labantu woenda uhambe palevo kulevu yokutsvaga mwari eyokudinga unkulunkulu Woenda. uhambe palevo kulevu yekutsvaga mwari eyokudinga unkulunkulu mwari ochiti manje unkulunkulu abasesithi anonditsvaga lo ndingayo
Mwari voti wese anonditsvaga wonke ondingayo anongoti anondiwani uyandithola ndikamutsvaga ndiri bhuruwayo ngamdinga ngobulawayo ndotomuwana ngiyambona ndikamutsvaga ndiri masvingo ngingaya emasvingo ndotomuwana ngiyamthola saka mukuomerwa ekuthwaleni nzima munokuswededza pedyo namwari kuyakusondeza duzane lonkulunkulu ndati ndichitarisa nyaya iyi ngikhayelisisa udaba lolu ndikanzwisisa tekinoloji yamazuva ngazwisisa itekhnoloji yalamalanga ine inonzi data capturing ile data capturing makombiyuta amakhompyutha kanenge kari kanhu kadiki-diki kakadai kekukuyinto kuncane nje but kane information rese kodwa kule information ekwanileyo saka padata capturing ku-data capturing unoisa inonzi individual information uyafaka information yakho zvichireva kuti kana upenyu hwagwadza okusho ukuthi ma impilo isibuhlungu ndo patinoenda mupurezensi yamwari yikho lapho singena khona ebukhoneni bukankulunkulu denga raakuchiita inonzi data capturing izulu selisenza i-data capturing yoona zita rako ibe selibona ibizo lakho yoona makore ako ibona iminyaka yakho yoona kurwara kwako ibona ukugula kwakho woisa nyaya dzako dzose ufake indaba zakho zonke kunyange nevana vako loba abantwana bakho vanenge vakakwana babekwanile khonapho mudata capturing iro ku-data capturing yona leyo haufaniri kufamba naro iwewe awufanelanga uhambe layo wena but rinenge rine panonzi pane control system kodwa kuyabe kule control system ikoko manje khonale kana richinge raitwa save maseliseviwe chero ndikasanoritsvaka nhasi loba ngingadinganga namhlanje ndikazoda kunotsvaka after 2 years ngingadinga ngemva kweminyaka embili nekuda kwekuti zvakakepchiwa ngoba kubhalwe phansi ndinowana information iripo ngiyayithola information ikhona ndauya kuzoudza vamwe hamai ngizotshela omunye umama kuti pamuri kuchema muri ukuthi pamusangano lapho uno ukhala usemhlanganweni lo kune denga riri kutocapture data renyu kunezulu elicapture data ndati kune yakho denga riri kutocapture data renyu kunezulu elicapture data yakho rezviri kuitika kuvana venyu elokho kwenzakala ebantwaneni bakho saka kana nguva yakwana ma isikhathi sesikwanile munoziva rinene kwarakachengetwa lapho kugcinwe khona kana wakuda kuwana access kwariri ma usufuna ukuthola i-access kilo inofunza inonzi pin number bayabuza i-pin number ukabaya wrong pin ungahlabi i-wrong pin rinoti access denied iyayala ukuvula but ukabaya correct pin kodwa ungahlabi i-pin ecorrect rinoti access granted i-pin number yethu izita ibizo ratakapiwa esalinikezwayo kuti kunani nani ukuthi kulola lo achakumbira ozacela chipi nechipi kuphi lakuphi chaanoda akufunayo muzita rangu egameni lami muzita rangu egameni lami ndichachiita ngizakwenza lokhu saka manhero anhasi ngalintambama yanamhlanje ndoda kuti ubate pin number yako ngifuna ubambe i-pin number yakho haine ine mari iri mumwe mako ayilandaba ngemali esesikhomeni sakho ndati haine ine zvakakukomberedza ayilandaba nalokho kugombolozeleyo chaakudiwa osekufunakala lapha ndechekuti pawaita rise lapho phakame khona famba nepin number hamba le pin number ndati famba nepin number hamba le pin number ndati famba nepin number yako hamba le pin number yakho ndo ichakupa access iyeza kunikeza i-access chandiitira zvakanaka okungenzele kuhle ruth naomi uruth lo-naomi vaita rise sebephakamile vanotanga kufamba bayaqala ukuhamba vachienda kubheterehema besiya ebethlehemu vaitozviziva babekwazi kuti auya nanaomi uyu lo ze lo-naomi lo mumoabhi umoabhi
nombozera kuti nyaya dzako dzotanga kusvika iwe usati wasvika. uyakwazi yini ukuthi indaba zakho zifika wena ungakafiki? Achisvika mwe efika ndinotenda kuti akanga ine pin number. ngilokukholwa ukuthi wayele pin number. Ndokungona svika first day. wafika first day Abva ati kuna amwene vake, wathi kumamazala wakhe nditendere iwo limvumele ndiende mumamisha umu, ngingene emakhaya ndiende lapha kumunda ngiye esimini wandinenge ndawandirwa nyasha lapho engizatholelwa khona umusa kuti ndinhonge mumasure ukuthi ngihambe ndobha ngemva kwabo tiwane zvekudya pano. thola kokudla lapha. Nayomi ndopaanoti unaomi kho lapha athi khona enda zvako mwanasikana, hamba ntombazana yami nekumwe kutaura ngenye indlela access granted. usuvunyelwe Manerana ngalintambama iwe ndiwe uchazoenda wena ngozahamba kumunda kwauchanotsvaga zvekubata, esimini lapho uzadingwa asi kokubamba nyaya yatangira pano kodwa indaba iqalele lapha patiri kuti access granted. lapha esithi suvunyelwe. Ruth achisvika uruthe siyafika inyika itsva, ilizwe litsha but first day raanoenda kodwa first day lapha hamba khona paanonanga here veduwe edobha munda waboasi. ensimini kaboazi. Ndakudza kuti kana access granted yasvika, mawusuvunyelwe tsoka dzemutsvini inyawo zongcwele dzinorongwa naJehovha. nkulunkulu ngiyokhokhelayo. Handizive kuti paive neminda mingani pakati, angazi kumbe kwakule nsimi ezingaki phakathi but lapho akangoti achisvika pane waBhoazi kodwa wathi siyafika ensimini kaboazi ndobva ati ndaakutanga kunhonga. wathi sengiqala ukudobha lapha Semunhu ari kufamba njengomuntu ohambayo nenyasha dzeaccess granted, lo musa ovunyelweyo anonzi akakumbira kunhonga ari kumasure, wacela ukudobha esemuva achinhonga ari kumasure. edobha esemuva. Muridzi wemunda ndokusvika. umnikazi wensimu wafika. Ndauya kuzoudza umwe amai vari pamusangano ngizotshela uno omunye umama osemhlanganweni lowu kuti hazvinei neposition ukuthi yamakagara, akulani le position ohleli kiyo zvichida makagara kumatende, lobu uhlele emathenteni zvichida makagara kumasure-sure, lobu uhlele emuva kakhulu but muridzi wemunda kodwa umnikazi wensimu paanosvika mayesefikile haatarise frontline chete. akakhangela abaphambili kuphela. Mozviziva here liyakwazi yini kuti kuna vanhu vanongozvipositiona so kulabantu abaphonguzinika indawo nje zvokuti pakangonzi pari kuda kupiwa vanhu chakati, bengathiwa kunikwa abantu intenje iye anenge ari kufront, yena yabe phambili but kana nyasha dzamwari dzouya kodwa umuso kankulunkulu ungafika vari kufront muchashandiswa kupa information. abaphambili lizasetshenziswa ukunikeza Ndava information. muridzi wemunda paakasvika Ngoba umnikazi wensimu wathi efika anoti musikana uyo, uthi intombazana leya musikana uyo ndewani? unkazana lona ngokabani. Vava vari padhuze ababeseduzane ndokuzevezera bakhulumela phansi kuti ndiruteka wathi nguruthi wakauya naNayomika wabuya lonaomi mumoabhi. ngumoabhi. Zvikanzi mudaidzei auye kuno, wathola imbiza abuye lapha ndauya kuzotaura dzimwe nyasha ngizokhuluma omunye umusa dzinovhovhonyora vari kumasure ezikhipha abasemuva dzichidarika vari mberi, zidlula abaphambili adaidzwa pedyo. esebizwa duzane. Ndopa vhesi number 11 Yikho pataverengesa kuvesi number 11 lapho esibale khona zvikanzi naBhoazi, kwathiwa nguboazi ndakanzwa nezvako, ngezwa ngokwakho ndauya kuna umwe munhu ngize komunye umuntu. denga harisi kuda kumirira kuudziwa, izulu alifuni ukumelela ukutshelwa riri kutoziva nezvako. liyazi konke ngokwakho. Information yakatosvika kuhead office, information yafika kudala kune eofisi vakabata makii, kulaba babamba amakhiye kune vanoshandura zvinhu, kulaba baguqula izinto kune vane simba rakushandura kulaba season. banamandla okutshintsha isizini. Zvikanzi ndakazvinzwa kwathiwa ngakuzwa zvakanaka zvawakaitira amwene vako, okuhle okwenzela umamazala
njalo kuti wakasiya baba vako naamai wachiya ubaba wakho nomama nerudzi rwako nosentu lwakini ukauya kuvanhu vausingazive wabuya ebantwini ongabaziyo anoti jehovha ngaakuripire uthi uNkulunkulu kakukhumbule maringe nezvawakabata kulingana nalokho okubambayo vana amai manerano bomama ngalintambama mari haasi usakarurama uNkulunkulu haasi usakarurama uNkulunkulu ungcwele anokangana zvakanaka zvakaitwa nemunhu akakhohlwa okuhle okwenziwe ngumuntu mwari vaakuchiripira rute uNkulunkulu asenikela uRuthi anobva avaudza vashandi vake uhletshela isebenzi zakhe boazi anoti kuvashandi vake uBoazi utshela isebenzi zakhe rute uyu uRuthi lo mumoabhi ndozviziva nguMoabhi nyamazi asi mutenderei kodwa limvumeli kwete kuti acheke kumashure hatsho ukuthi asike emuva iti ichekei momusira lihambe limchiyela lingasiki konke iti ichekei lisike muchimusira limchiyela kwete izvozvo bedzi hatshi lokho kuphela anoti mutenderei limvumele njalo kuvhomora pazvisote zvamaunganidza ukuthi akhiphe nalokho elikuthetheyo paunganidzwa ipa khonapho elibuthanise khona ruti arunzi mutendere asvise ruoko rwake ipa limchiye uRuthi ethatha khonapho mwari wedu ndimwari anoropafadza uNkulunkulu wethu uNkulunkulu obusisayo pane vari kutosimudziwa manherano bakhona abaphakanyiswayo mwari vari ngalintambama kutoti mutenderei kunyange zvaasina kushandira uthi limvumele lobe engasebenzanga zvamakashanda imimi linela kusebenzayo zvamakaunganidza imimi linela kubuthanisayo nekuda kwekuti ndirute mumoabhi ngoba nguRuthi uMoabhi akaita arise ophakamayo akaita progress oyenza iprogress chimutenderai ashayine limvumele ashayine ndauya kuzoudza umwe munhu ngizotshela omunye umuntu kuti kwamoabhi ndokwekuchema koMoabhi khonapho esikhala bati khona kwaisraeri hatichemi hatshi kwa-Israyeli kwamoabhi ndokwekushaiwa koMoabhi khonapho kuswelwa khona bati kwaisraeri tinonhonga hayi pazvisote ko-Israyeli siyadobha hameno kuti uri kundibata here angazi kuphiambamba yini manhero anhasi sizini yako ngaishanduke malintambama isizini yakho wakachema iguquke zvakakwana wakhala kwakwana mbowazi muridzi wemunda ari pano uBoazi umnikazi wensime muridzi lapha wevanhu ari pano umnikazi wabantu lapha yakwana nguva yekuti utore sekusikonile isikhathi sokuthi uthathe abundance i-abundance nezvanga zvichifungidzirwa kunzi hazvisi zvako lalokho kade kungakucatshangeli ukuthi asokwakho asi nekuda kwenyasha dzamwari unozviona ngenxa yomusa kaNkulunkulu yakuthola hanzi zvikanzi kana yalunch time mase kuyi-lunch time musashandise zvekuti akabva kupi kana kuti kupi. lingasebenzisi ukuthi wasuka ngaphi ngaphi munda ndewangu insimu ngeyami leyi mutenderei agare nemi limvumela ahlale lani mutenderei anyike chingwa muvhiniga yenyu limvumela afake isinkwa kuviniga yenu mupei zviyo zvakagochwa limnikeze okuwosiweyo ndiwe here ruti nguwe yini Ruthi wainzi haubvumidzwi uthi awuvunyelwa ndati ndiwe here ruti nguwe yini Ruthi wainzi havabvumidzwi uthi awuvunyelwa kutsungano yokwaisraeri kwabantwana baka-Israyeli but kana taita arise mase senze arise kana taakuchishayina mase sishayina ndosaka zvanzi simuka uvheneke yikho kuthopha nokuti ukanye chiedza chajehovha chapamusoro ngoba inkazimulo kaJehova siphezu kwakho kana chiedza chajehovha chapamusoro ma inkazimulo kaNkulunkulu siphezu kwakho zvedu zvaakungoitika saizvozvo okwethu sekusenzakala njalo hanzi akadya akaguta tho wadla wasutha gore rino hatisi kuda zvenzara ngulunga kasifuna okwendlala makarara nenzara zvakakwana lalala ngendlala kwakwana kwaisraeri tina mwari vanoprovhaidha kwa-Israyeli silonkulunkulu ndati oprovidayo kurara nenzara ndezvekwamoabhi ukulala ngendlala ngokwamoabhi asi kana taakwaisraeri hatirara nenzara masesisayisrayeli asilali ngendlala
kudenga kuna mwari vakatendeka ezulwini kulonkulunkulu oyithembekileyo shoko ramwari rinoti izwi likankulunkulu lithi achidzokera kumba kuna naomi ebuyela endlini kunaomi akasvika akagukuchira wafika ethwele zvekuti amwene vakabvunza kuti wachekepi umamazala wabuza ukuthi kuthethe ngaphi lokhu zvikanzi ndacheka kumunda unonzi boasi wathi ngisike ensimini kaboasi ndopa akutozopiwa information yikho lapha nikwa khona information kuti boasi ihama yepedyo ukuthi uboasi isihlobo saseduzane ndikinsman redeemer ukinsman redeemer rega ndikuudze kuti kana access yavepo mai access sikhona wapa arise and shine usuku arise and shine amwene vaya umamazala loana vakambokuti sara oke wathi sala zvikanzi moabhi zvikanzi boasi wathi uboasi ihama yepedyo isihlobo saseduzane zvino ndafunga muroora wangu manje sengicabangi umalukazana wami kuti ndichikupawo rugare ukuthi ngikunikeze ukuthula iva amwene vamwe chete vava umamazala oyedwa yena lo pavaida kuti rute asareka lapho efuthi asale vakatomuudza bamtshela kuti tarisa unenda chembera khangela ukuthi sengigugile akuchisina varumewo akusela madoda le gara ako asara kuno wohlu usalele lapha havana kumbotaura kuti asi hameno kuti achiri mupenyu here kana kuti akafa but kuna akakhulumanga anonzi ukuthi boasi angazi kumbe usaphila kumbe sewafa uboasi havana kana kumbobufura abakhulumanga ngitsho ngokwakho zvino rega ndikuudzeka yekela ngutshele kana mukadzi asumuka ma umama esephakeme arambidzwa kusara wayala ukusala hapachisina chake chichasara akuselo kwakhe okusalayo wese ane information wonke le information inoda to your breakthrough ekuhambisa ku-breakthrough yakho anoitaura achida asingadi ekhuluma kuphele fune engafuni zvikanzi naamwene kwathiwa ngumamazala boasi ihama yepedyo uboasi isihlobo saseduze ndikinsman redeemer ukinsman redeemer ina handisa ndakambonzwa amwene mina angezi umamazala vanofurira murume muroora wavo oyenga umalukazana wakhe kuti aende kuno umwe murume ukuthi ahambe kwenye indoda ndopavanomuudza yikho lapho amtshela khona vakati nhasi kuri kupurwa bhari uku wathi namhlanje kule bhari elungiswayo muroora malukazana geza uchene uchene upfeke hembe yakaisvonaka ugqoke isigqoko sakhe esihle uise nepefyume ufake le perfume uende kumunda kumwe chete ubuyele ensimini yona leyana kuna boasi kuboasi vamwe vese vangaite zvavangaite bonke abanye bengayenza abakwenzayo asi ziso rako kodwa ilihlo lakho ngaringoramba riri pana boasi liyele likhangele uboasi uenda manje usihambele unosvika pagumbeze ufike engutsheni raboasi kaboasi ofugura kutsoka uvule ezinyaweni upinde ungene phakathi worara kutsoka usilalele enyaweni kana akapinduka kudai mayephenduka kanje achazvinzwa uza kuzwa kuti munhu aripo kulo muntu okhona kana amuka maye ngavuka anokudza zvokuita uza kutshela okokwenza asi ndakamboona amwene angazembona umamazala vanofurira muroora oyengumalukazana ndakatoona varoora ndatodzingwa mumusha ngeke mbona umalukazana bexotshwe emakhaya mafambiro nematarisiro ari kuita baba vemurodhani ukuthi ngendlela okhangela ngayo ubaba lwana oserodini ndosaka ndati information yikho nthe information hazvina basa kuti inani ayilandaba ukuthi ilobani
ana yakwana nguva yangu ma isikhathi sami sesikwanile munondipa information ndiyanikeza information muchida musingadi lifuna lingafuni urute ndekunoita uRuth wahamba wayekwenza zvataurirwa lokhu naamwene akutshelwe ngumamazala wakhe sezvineiwo kungesenani Boaz ndokuzunguzika usiku uBoaz waphenduka ebusuku paari kudai akanzwa ndatsika wathi yakhahlelo weza ukuthi nginyathele something akati ndiri kurota here wathi ngiyaphupha yini ndokudzokorodza futi waphinda njalo ndokunzwa wezwa hayi panenge pane shuni kukhona lapha kusvika Boaz uBoaz amuka waze wavuka kana kuti nyaya iri panapa wabona ukuthi indaba lapha haichadi kumirira kunze kwaedza ayisafuna ukumelela ukuthi kuse ndokutomuka wahlopha wavuka kwakutoona kuti ndirute Moabi wathi kwakutoona kuti ndirute Moabi wabona ukuthi nguRuth uMoabi nyaya dzakutogadzirisika usiku ihwo indaba sezilungiswa ubusuku bona lobo zvikanzi kwathiwa chirega kuchingoedza wathi mana kuse tichinoona vakuru sibona abadala tichinosvika nyaya yedu kumaerda sisiyafika le ndaba yethu kumaeuda menoti rundibata mushere ngingazi ukuthi umbamba kuhle yini kuti nyaya yekutoshayina inotoda chijamba nje indaba yokusebenza ifuna isijambanja dai Ruth akati haa mother ngawuRuth wathi mama madi kuvaudza vabhowi indala ingamtshelanga kuti ndiri pano uBoaz ukuthi ngilapha vouyawo zvine kadignity ebuye phela kule dignity voti ndandichikudai engitshela ukuthi iyamfuna indomboti ndichambofunga lami ngeke ngithi ngisacabanga Ruth ungade wakapesana neropafadzo ngawuRuth wehlukana lesifusiso sakhe zvinhu zvamwari izinto zikaNkulunkulu hanzi upenzi ngani buthutha kune vanoparara kulaba ababhidliswayo asi kune isu takatenda kodwa kithi thina esakholwayo ndiro simba redu yiwo amandla ethu mukungoenda mutsoka imomo ekuhambeni enyaweni ndati khonapho mukungoenda mutsoka dzaBhoaz ekuhambeni nje enyaweni ndati zikaBoaz mukuyenda mutsoka imomo ekuhambeni enyaweni zikaBoaz mukuzvininipisa ikoko khonapho nje kuzehliseni nemachenero yayo ewutshenile unjalo kuenda kutsoka dzaBhoaz hambe enyaweni zikaBoaz ndopaitova nebreakthrough yake yikho lapho kule breakthrough kaRuth ndati ndopaitova nebreakthrough yake yikho lapho kule breakthrough yakhe bhaibheri rangu rinotaura zvakanaka iBhayibheli lami likhuluma kuhle rinoti Boaz anoti uBoaz uthi handisirini mukuru ayisimi omdala mangwana tichaisa nyaya kumaeuda kusasa sizafaka indaba yethu topa kuma-elders mukana kune vakuru sinikeze ithuba kulabo badala asi kana varamba kodwa bengayala ana vakaramba bengayala aina hangu handina problem mina angila problem manhero anhasi mwari ngaambokupa zvimwe zvinhu so ngalinda pama uNkulunkulu vanhu havatomboite problem kukupa mari angabi le problem ukunika imali havatomboita problem kukupinza basa akabi le problem ukunikeza umsebenzi havatomboita problem kuti mwana wako awane chikoro akala problem ukuthi umntwana wakho athole isikolo nekuda kwenyasha dzamwari ngenxa yomusa kaNkulunkulu bhaibheri rangu randiitira zvakanaka iBhayibheli lami lingenzele kuhle zvikanzi nyaya yagarirwa pasi indaba isihlalelwe phansi Boaz anoti uBoaz wasesithi paita Ruth Moabi sekuloRuth uMoabi lapha tese tinozviziva kuti sonke siyakwazi ukuthi murume waNaomi yanga iri hama yedu indoda kaNaomi kwakuyihlobo sethu zvino aripo ekhona mukuru munogona kumutora here uyakwanisa yini ukumthatha wena vakati aiwa kwathiwa hatshi Boaz ndobva abvisa shangu yake uBoaz wakhipha isicathulo zvikanzi sakhe ngachive chiratidzo wathi akube isitshengiso kuti mukadzi uyu ndamupuwa pachena
ukuthi unkosikazi lo ngimnike egcekeni handina kumboitawo kukorokosa ankorokozanga but ndamupiwa pachena kodwa ngimnikeziwe nje okusegcekeni vanhu vanofunga kuti unokiyakiya zvinhu abantu zvako babona ngani uyakhiyakhiya izinto asi zakho manheru ano kodwa ngalintambama ngakumbovawo nechapupu akube lokhu kuvumelana chinotaura nawe kuti mota dzako akukhuluma ukuthi imota hauna zakho kuromba wakapiwa namwari awudinganga manheru ano ngakumbovawo nechapupu ngalintambama kube lokhu chekuti kuvumelana vana nawe vako kupasa kuchikoro ukuthi abantwana bakho kupasa esikolo inyaya yekuti unova namatira indaba yokuthi manheru uyabakhulekela ano ngakuve nechapupu ngalintambama kube nesivumelwano chekuti murume wako akadzoka ukuthi nemunamato indoda yakhe yaphenduka ngokukhuleko apedza kudaro eseqede kanje kunjalo noza mwari zvavanoita so yazi unkulunkulu akwenzayo havagadzwe zvavo dare akahlaliswa idale kuitira kuti tishamisike nemabatiro avo ukuthi simangale indlela abamba ngayo ndava ruti umwe chete uRuth yena lo yedwa akabva kumoabhi wasuka eMoab ane title yokuti ngomwa ele title yokuthi ngumfelakazi after 10 years after 10 years wandibaza uyambamba ndati ruti umwe chete yena lo uRuth nje oyedwa wakabva uku wasuka le achinza hazvare ethiwa uyinyumba asi auya kwanabhowi kodwa esebuye kuBoaz auya kwaboasi esebuye kuBoaz nhoroondo yokwamoabhi ukukhulunywa koMoab haina kukwanisa kukurosa bhodha akuzange kucross iborder ichiti zvakaitika sithi kokwayenzakala ngazvidzokorodze ukuphinde njalo manhera nhasi ngalintambama pane zvakaitika kumasure kukhona okwenzakala emuva hazvifaniri kukurosa bhodha akufanelanga kucross iborder kuti unzi kwamoabhi wainzi ngomwa ukuthi eMoab kwaisraeri hatitauri language yengomwa eIsrael asikhulumi ndoya language nzina yokunyumba isaiah 54 verse 1 iyekhulunywe ngoIsaiah 54 yipa verse iwe 1 ngomwa hlabela wena nyumba nekuti vana vako vazhinji ngoba abantwana bakho banengi zvichireva kuti kusitshoni kune imwe fruitfulness ikhona enye fruitfulness isingafe yakawanikwa kwamoabhi engasozitholakale kusvika koMoab amai mafunga mama kuti uzucabange ndakusumuka sekufanele ukuthi ngiphakame ndakusiya nyika yemoabhi sengishiya ilizwe laseMoab kwamoabhi koMoab kwaive kuine chimwari chainamatwa kwakulonkulunkulu oyekhulekwa chainzi kimoshi okuthiwa unkimoshi chainzi chairwisana nevanhu vacho thoza wayelwisana labantu bakhonayo asi kwaisraeri kodwa eIsrael kuna mwari kulonkulunkulu asingarwisane nevanhu vake ongalwisani labantu bakhe mozanda akambofarira imwe statement yeimwe hama ngajabulele istatement yesihlobo hanzi zvinhu zvitatu zvandinoita kuti ndisanamate mudzimu kwathiwa izinto ezintathu ezenza ngingakhuleki amadlozi ndevamwewo vamwari kaya vanonamatwa iva ngabanye onkulunkulu abakhulekwayo laba hanzi chekutanga wathi okwakuqala mudzimu unoko wakupa chironda amadlozi ayakunikeza isilonda wati nhunzi dzikudye uthi impukane zibe zisidla khonapho chechipiri okwesibili mudzimu iremu idlozi lisilima chechitatu okwesithathu zvinonzi chawawana lokho okutholileyo batisisa bambisisa nekuti mudzimu ngoba idlozi haupi kaviri alinikezi kabili saka kune vari kuramba vakashingirira bakhona abalokho beyalela khonapho kwamoabhi anokupa chironda koMoab lapho othola khona isilonda chinouya nepurpose sibuya ngepurpose kuitira kuti nhunzi ukwenzela ukuthi impukane dzigokudya zibe zilokho sidla ndo khonapho zvatakuti kwamoabhi yikho sithi koMoab kune imwe blessing isingafi yakasvikako kule blessing engafiki khona kusvika imi mai maita raisi lina mama masiya kalaivhaka lize liphakame masiya upenyu hwekwamoabhi lishimpilo yaseMoab masiya machira emashavi lichiya amalembu masiya kuenda kumapostori lachiya kuya kumapostoli masiya zvimwari zvamakakura nazvo lachiya unkulunkulu elakhula labo maenda kuna mwari mupenyu lahamba kunkulunkulu ophilayo
Ruti mumwe chete uruth yena lowo yedwa akanga achizikanwa kuti ishirikadzi owayesaziwa ukuthi ngumfelokazi akaswera akunzi mother wasitshona sekuthiwa ngumama akanga akunzi Mrs. Boaz. wayesebizwa Mrs. Boaz Boaz anga ari one of the richest people. uBoaz wayelenotho eningi kakhulu Chimskana chokunhonga kumasure chiya inkazana wayedobha nje emuva le ndo chaakunzi madam. ngwesengumadamu Vane title usele title yekunzi Mrs. usenguMrs Ruth umwe chete iyeye. uRuth yena lo yedwa Bhaibheri rangu rati iBhayibheli lami likhulumile atina kumboudzwa kuti kwakapera nguva yakareba zvakati. asitshelwa ngesikhathi ukuthi saba side kunganani But next verse yachona kodwa ivesi elandelayo inobva yanzi ndokubva Ruth ithi uRuth yena wabara mwana. waba lo mntwana Ndovhunza mubvunzo wangu ngibuza umbuzo wami kuti kochainetsa chiko teneso. ku-10 years kwini wakuhlupha Kune dzimwe nharaunda dzinongori nekakutuka kulezinye indawo nje ezithukiweyo dzandinoda kuti kana wauya muimba yemwari chiramba efuna zvituko ukuthi ma usubuya endlini kaNkulunkulu yala ukuthukwa hazvina basa wakatendeuka last week akula ndaba ukuthi uphenduke last week kungoti pindei ukungena nje watova nezvibereko sulezithelo kungoti pindei ukungena nje watova nezvibereko sulezithelo zvino kana mwari vopa zvibereko maNkulunkulu enikeza izithelo vanokusimudza mwari uyakuphakamisa vanokuisa pakakwirira uyakufaka lapha uphakame khona bhaibheri rangu rati iBhayibheli lami likhulumile Ruthe wakabara mwanakomana uRuth waba lendodana madzimai akauya abamama babuya akati kuna Naomi bathi kuNaomi muroora wako uyu umalukazana wakho lo anokunda vanakomana vane 10 udlula amajaha zvino wakuzvarira mwana usekuzalele umntwana zita rake uchanzi Obhedhi ibizo lakhe uzaba kana nguObhedi Jehovha vosimudza mawuJehova ephakamisa avakuise apa akakufaki ndati lapha kana Jehovha vakukusimudza mawuJehova ekuphakamisa avakuise palevo iri pedyo akakufaki kulevu eseduzane vanokuisa iri padenga ukufaka phezulu Ruthe muMoabhi uRuth uMoabi wazvara Obhedhi uselo Obhedi Obhedhi iyeye uObhedi yena lo ndiye anozvara Jese nguyozala uJese Jese iyeye uJesena lo ndiye anozvara Dhavhidha nguyozala uDavida Ruthe muMoabhi uRuth uMoabi pfacha usengenile mugenealogy yaJesu kugenealogy kaJesu Ruthe muMoabhi uRuth uMoabi pfacha phakathi mugenealogy kugenealogy yaJesu kaJesu manheru ano ngalintambama ndauya kuzokuudzai mhaye ngizokutshela kuti mama Jehovha vatogadzira nyaya dzenyu uJesu selungisile indaba zakho makutoiswa padenga sufaka phezulu ipo kada kufunga chakakonzeresa kuti bhuku rinzi bhuku raRuthe okwenza ukuthi ibhuku libe libhuku kaRuth inyaya yemunhu ane kukonzeresa indaba yomuntu oyenzayo inyaya yemunhu ane nhorohondo indaba yomuntu olodaba manheru ano ndatopedza so ngalintambama sengiqedile takutoda kuenda patakanzi naMwari sesifuna tiende ukuhamba lapho kwathiwa sihambe nguNkulunkulu zvimwe zvaitoda shoko rechiprofita okunyade kufuna ilizwi kuti lesiprofita ndimi muri kurehwa mhai ukuthi ngokhulunywayo kuti mama arise and shine ukuthi phakama ndimi muri ukhazimule kurehwa manheru ano ngokhulunywayo hazvina ngalintambama basa munogara mu1 room ndaba ukuthi uhlala ku-one mwari room vari kuti arise and uma shine uNkulunkulu uthi phakama ukhazimule hazvina basa kuti makakomberedzwa nei ukuthi ugombolezwele mwari vari kuti arise and shine uNkulunkulu uthi phakama ukhazimule jehovha vari kuda kukuisa pakakwirira ukufaka phezulu akuphakame khona kune mamwe madhoo akhona amanye amadoo asingafe akavhurika angavulekiyo kana mukaramba makagara kwaMoabhi lingayala lihleli komoabi asi anongovhurika chete avuleka kuphela kana maenda kuna mwari waIsraeri lingahamba
ngalumnyaka uzaphakama kuphela madimoni ekumisha kwenye achida asingadi amadimoni akinefune engafuni chichakusimudzai oza kuphakamisa chazvataurirwa lokho kukhulunyelweyo ndozvichaita kuti yikho zviitike kuzenza ukuthi ndati kwenzakale chazvataurirwa pamusangano uno okukhulunyelweyo kulo mhlangano ndozvichaita kuti yikho zviitike kuzenza ukuthi kwenzakale yakwana nguva sesifanile isikhathi arise phakama arise 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 phakama and shine ukhazimule pari kuda munhu ari kuda kutora stepe khona ufuna umuntu ofuna ukuthatha ibanga ndiri kuzvinzwa mukati memweya wangu ngiyezwa phakathi kwenhliziyo yami kuti kune masuwa ari kuvhurika kule manheru minyaka evulekayo ngalintambama ekushanduka kwemasizini ukutshintsha kwamasizini haasi madhoo ese asomadonke ane chihendo chinobhu chechokuvhura ale hengo yokuvula vamwe vacho vachitokuonai abanye bekubona muchiadvhanza nekunamata usiya phambili ngokukhuleka zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita izinto zime kanje vanototi manje muchaita sei bayakubuza ukuthi manje uzakwenza dhoo njani iro harina kana pekubata kuti rivhurike umnyango lowo ubambeka ukuthi uvuleke but ndauya kuzoudza amai kodwa ngizotshela omunye umama kuti arise ukuthi phakama kuti arise phakama handei kwabheterehema sambene ebhetlehema kune chingwa kulesinkwa madhoo ariko mazivano amadoo akhona kathesi anonzi maautomatic ngama-automatic doors harisi dhoo rese rinoda hendo asomnyango wonke ofuna ihendu automatic door i-automatic door paunenge uchitofamba uchienda kwari uhamba nje usiya kumnyango harina kana pekubata kuti rivhurike akule ndawo lapho ngabamba khona asi the more you advance usiya phambili usiya the phambili more you advance uqhubekela phambili rine rakasetwa so isethwe kudala kadistance i-distance kekuti munhu akasvika okuthi umuntu engafiki rinosinza kuti pane asvika yesense ukuthi ukhona osefikile risina kubatwa hendo kungela bambi ihendu ndati risina munhu ati ndivhurirei kungela muntu othela imvulele lapha kungoona chete ukubona nje kuphela distance yasvikwa i-distance osuyifikile rinonzwisisa rega liyazwisisa hodwa kuti chasara kuvhurika ukuthi osekusele lapha ikuvuleka manherano ngalintambama handizive dambudziko rako angazi uhlupho lalo hausi kuona kuti uchabuda sei awuboni ukuthi uzaphuma vana njani vako vaenda namutoriro abantwana bakho sebehambe hauzivi kuti ngentengu vachadzoka sei awazi ukuthi bayaphenduka njani idhoo risina hendo umnyango ongela hendu but pakavharirwa vana vako kodwa ipapo lapho kuvalelwe khona dhoo abantwana bakho pamunototi advance yikho lapho ufanele uqhubeke makananga usiya ikoko khona usiya khona ngale paneka distance sekusele ibanga kekuti nje mukasvika mai kufika nje vana vari khonapho kumutoriro vanoregedzwa abantwana babambi intengo paneka bayachiya distance manherano kulebanga kekuti ngalintambama mukasvika okuthi mai ungafika nje murume mama ari kusmall house anodzoka paneka distance manherano mama kekuti mukasvika okuthi ungafika nje bhizinesi rakabhuroka rinotanga ibhizinesi yabuyela endaweni pasara kadistance kadiki kusele nje okuyibanga kekuti okuncane mukasvika okuthi ungafika vhiza renyu reku-uk rinobuda ndati pasara kadistance kekuti mukaswedera vana venyu vanopasa tauya manherano kuti tive kuzogadzirisa nyaya dzedu hatina kusiyira misha yedu pasina tiri kuda kufamba tiri kuda kufamba sifuna ukuhamba takatarisa sikhangele kuna jesu ujesu muvambi yena okuqala nemukhonisi onokwaniselayo wekutenda kwedu ukukholwa kwethu iye konke anoti yena othi kana achinge avhura siwo masevula iminyango hakuna unorivhara akulovala umnyango makanyeberwa mai lekanjelwa magama kuti murirombe ukuthi awulalutho handei kwaisraeri saphe kwa-israyeli handei kwaisraeri sapheni kwa-israyeli handei sapheni kwaisraeri kwa-israyeli ndo kunochinjwa mazita yikho lapho kuguqulwe khona
kuti dzaiva ngomwa ukuthi okuba beyinyumba vakunzima ive vazhinji selabantwana abaningi manerani toda kungosvika patinochinja masizini ngalintambama sifuna ukutshintsha ama-seasons mweya mutsvene vari pano umoya engcwele ulapha muridzi webasa ari pano umnikazi womsebenzi muridzi ulapha wevanhu ari pano umnikazi wabantu ndati ulapha muridzi wevanhu ari pano umnikazi wabantu pane ulapha urwere hwanetsa mukati ukhona memba yenyu umkhuhlane osuhluphile ndo hwatafambira kuzochinja masizini yosunenzelapho kuzowutshintsha manerano takamira kudai ngalintambama simi kanjalo hazvigone kuti ndipedze kushumira angeke ngaqeda ukutshumayela ndisina kutaura zvakaitwa namwari muupenyu hwedu ngingakhuluma okwenzwa unkulunkulu empilweni yami takazorokana tapinda musizini sangena nje kusizini iyo kurwarirwa nababa kumba sakhulelwa ngubaba endlini but chakandisimbisa kodwa kwangiqinisayo ndechekuti pandakaudza mama natete ngathi ntshela umama nobaba vakati zvinoita tinonamata wathi kuyaba kuhle vakati sakhuleka. musawanze kutaura wathi ungakhulumi kakhulu baba vakanga vapa wheelchair ubaba wayesekuwheelchair vachinzi vabatwa cancer stage 3 those manje cancer stage 3 ichinzi iblood cancer kuthiwa i-blood cancer ichinzi yaspreda ma-internal organs kuthiwa ose isiphethe umzimba wonke asi ndinotenda kuna mwari kodwa ngiyabonga unkulunkulu vanoshandura ma-seasons oguqula ama-seasons rega nditi kana situation ikauya my situation ingabuya inokurwadza ichokwadi ibuhlungu but iqiniso hazvireve kuti unopararira kodwa kutsho ipapo ukuthi uyaphindiseka you can khonapho come back uyaphenduka njalo as a wounded soldier with scars uyisotsha uri soja rine mavanga uyisotsha elilimeleyo madoctors akanga ataura amadokotela akati akhuluma murume wangu haachazofambi zvakare athi ubaba kasahambi njalo zvichinzi neve spinal cord kwakuthiwa ispinal cord yakolapsa isikolapsile ikanotsimbirira neve isibandezela inezi inokontrola movement yekufa yemakumbo econtrola imovement yezinyawo neve haigadzirike ineva ilungiseki asi kudenga kuna mwari kodwa ezulwini kudenga kunankulunkulu kuna mwari ezulwini kunankulunkulu ma-x-ray tinawo mumba ama-x-ray akhona endlini airatidza kuti pamusana pane mabhonzo akadyiwa atshengisa ukuthi emhlane kulamathambo adliwayo vakagara muwheelchair for more than 3 months wheelchair more than 3 months asi kudenga kuna mwari kodwa ezulwini ndati kunankulunkulu kudenga kuna mwari ezulwini kunankulunkulu ndati kudenga kuna ezulwini mwari kunankulunkulu pandiri kutaura kudai ngikhuluma kanje handizive kuti mwari vakazvifambisa sei angikwazi ukuthi unkulunkulu wakwenza njani chandinoziva kodwa engikwaziyo ndechekuti vakabuda muwheelchair ikuthi wasuka ku-wheelchair ndechekuti vaakufamba ikuthi sehamba baba takabva kureview last month sasuka ku-review last month zvikanzi no nobaba cancer cells kwathiwa kula cancer zvikanzi hapachisina need yekuti murambe muchiuya kwathiwa kusela need yokuthi liyele I can only liphenduka see you next year this time wathi nzalibona njalo umnyaka ozayo vathi vaita ngesikhathi chemo every week kodwa wayenza ikhimo every week ndiye mwari wandauya kuzokuudza nguye unkulunkulu enzokutshela kuti ngaye urwere huripo ukuthi umkhuhlane kune ukhona ma-automatic door akhona ama-automatic anovhurwa door nekuda kwenyasha avula ngenxa yomusa kana mwari vakatiitira unkulunkulu manerana wasenzela se havakundikane kukuitira ngalintambama kasoza ehlule tauya kukwenzela kuzochinja nawe ma-seasons sizochinja ama-seasons tauya kuzochinja ma-situations ama-situations hazvina basa kuti chiremba vati ukuthi chii udokotela utheni takaudzwa statement yekuti satshelwa istatement yokuthi there's nothing we can do akule enye into esingayenza we are just buying time sithenga nje isikhathi tikasayiniswa sasayina phansi kuti treatment yandiri kupiwa i-treatment le silinika yona haisi yekuti ndipore asoyo ukuthi uphole ndinogona kufa yakwanisa ukufa madoctors akataura mapercentage amadokotela akhuluma akati ama-percentage pano nokuda kwekuspreada kwayaita wathi ngendlela esisprede ngayo tine 20% chance sile 20% chance yokuti munhu ararame eyokuthi umuntu aphile
kunotoita 80% chance le 80% chance yokuti munhu afe, ukuthi umuntu afe, asi mweya kodwa umoya unoona paunofamba napo. uyabona lapho ngahamba khona Pakati wendikaka ku-20 khonapho ndati pakati wendikaka ngakasara ku-20 yona leyo isisele ndokakadzosa upenyu. iyaphendukisa impilo. Hakuna ane simba rokutaura 100% Akula palife yako. namandla okukhuluma 100% empilweni yakho. Chero vakati pasara 5%, Lobe ngathi 5% eseleyo paka 5% ikaka ku-5% yona leyo ndoka nedhore munana wako. iyo lomnyango isimanga sakho. Andizive manerana Angazi ngalintambama zvichida notumwa kwamuri mai, ingqethunywe kuwe zvichida mama, notumwa kwamuri baba, ingqethunywe kuwe baba. manga makuti zvangu hazvichinje. usisithokomi vele Tina akuguquki. Mwari anochinja masizeni, kulonkulunkulu atshintsha amasizini manheru ano tiri ngalintambama kuzoachinja nemunamata. sisatshintsha ngomkhuleko. Chandinoziva ndechekuti engikwaziyo ngokuthi mukadzi akanamata umfazi Mwari engakhuleka, havarambe vakanyarara. nkulunkulu kayala esithuleni, Ramba kunyararidzwa yala ukuthuliswa nevane nyaya dzakavanakira. ngabanendzaba Ndati ezinde, ramba yala kunyararidzwa ukuthuliswa nevasiya zvakavanakira kumba. nalaba bachiye konke Zvakuda kurayiti iwe neni sekufuna mina kuti lawe tiende kunoposesa zviri ukuthi zvedu. siyothatha kungokwethu. Rute waigona kuramba aine same title, uRuth wayeyale le same title asi akafunga kuti ndaakutoichinja. kodwa wacanga ukuthi sengiyitshintsha Manerana, noda ngalintambama. kuti usimudzise maoko ako. Funa uphakamise izandla zakho. Ndinotenda kune nyasha dziri pamusangano uyu. Ngilokukholwa ukuthi kulomusa semhlanganweni lo. Ndinotenda kune nyasha dziri pamusangano Ukhona uyu. umusa phezu komhlangano lo. Mwari vataunganira hasi bhari, uNkulunkulu asimbuthanele akasobhari. vanoziva nyaya dzako dzose, Uyazazi indaba zakho zonke. vanoziva razuro rako, Uyakwazi okwenzakala izolo. vanoziva ranhasi rako, Uyakwazi okwenzakala namhlanje. vanoziva ramangwana rako. Uyakwazi kusasa yakho. Mwari akashandura upenyu hwaRuti, uNkulunkulu oguqula impilo kaRuth. ngaashandurewo upenyu hwako manherana. Ayiguqula impilo yakho namhlanje. Ndati Mwari akashandura upenyu hwaRuti, uNkulunkulu oguqula impilo kaRuth. ari pano kushandura upenyu hwako, Ulapha ukuguqula impilo yakho. ari pano kushandura upenyu hwako. Ulapha ukuguqula impilo yakho. Kana akatiitira Ma wasenzela. haakundikane kukuitira. Akehluleki ukukwenzela. Noda kuti wakasimudzisa maoko ako. Uphakamise izandla zakho. Nditendereiwo ndidaidze baba vauye kuno. Nivumele mbizo ubaba abuye phambili. Last week on Sunday Last week ngesonto ndichinamatira musangano uno, ngikhulekela umhlangano lowo. pane zvandakaratidzwa naMwari. Kukhona engakutshengiswa nguNkulunkulu. Ndakaratidzwa vanhu vachibuda, Ngatshengiswa abantu bephuma. ndakaratidzwa vanhu vachibuda. Ngatshengiswa abantu bephuma. Andizive paungadaro wanga wakavharirwa, Angazi ukuthi muvalelwe ngaphi. aita kunge makeini Kwakungani ngamakheyini. anochengeterwa imbwa aya, Okugcinwa khona izinja. but makiya ingodonha ega, Kodwa amakhiya achivhurika ega. evuleka wodwa. Zvandakanzwisisa Akuzwisisayo. kuti pamusangano uno ukuthi ngalumhlangano kune simba raMwari riri khona kutofamba, amandla kaNkulunkulu ahambayo. kune makiya ari kuvhurika ega. Akhona amakhiya avuleka wodwa. Handina kuona ruoko rwemunhu rwaikinura, Isandla somuntu asi esasivula. makiya aidonha Kodwa ega. amakhiya ayewela phansi wodwa. Pane makiya ari kudonha Akhona manherana. amakhiya awela phansi ngalintambama. Zvandakaratidzwa mubandera zvemweya, Ngengakutshengiswayo. ina handina simba Mina rokuzvidownload. nginamandla Ndinotenda okudawunloada. kuti baba pavari kunamata, Ngilokukholwa ukuthi uma pane bekhuleka. zvikuru zviri kuitwa namweya Kukhona mutsvene. ukukhula kwenza umoya Haasi ingcwele. munhu kuti anoreva nhema. Akasomuntu othi ngaqamba amanga. Masimudziro awakaita maoko ako Ngendlela ophakamise ngayo ngakuve izandla kusimuka zakho. kwekutenda kuri mauri, Kube yikuphakama kokhona lukuwe. uchinzwisisa Uzwisisa. kuti hakuna chirwere chine Ukuthi simba, akula mkhuhlane ongaphila. uchinzwisisa Akula kuti uzwisisa. my season is changing. Ukuthi
simudza kutenda kwako. phakamisa ukukholwa kwakho Ruoko runogamuchira kuna Mwari runonzi kutenda. isandla samukela kuNkulunkulu Iye sithiwa zvino nezita ukukholwa raJesu. Iye zvino nezita raJesu. Ndinorayira mhepo dzenhenda, mhepo dzezvirwere, mhepo dzeushambwa, manheru ano nezita raJesu. Mhepo dzemweya wekensa, mweya yerima yose, ewe mweya yetsvina, ngairegedze iye zvino, ngairegedze iye zvino. Zvirwere ngazvitame, kurwadza kwose ngakuyende. Zvirwere zvegomarara, zvirwere zvekensa, Baba manheru ano, Baba manheru ano, tauya kwamuri mugoni wezvisingagoneke, tauya kwamuri muoni wezvisingaonekwe. Rwirai vana venyu manheru ano, sanganai nemadambudziko avo, shumirai madambudziko avo. Baba vangu manheru ano muzita raJesu, Baba muzita raJesu. This is holy ground, inzvimbo tsvene. Vana venyu vakamira panzvimbo tsvene. Vasunungurei manheru ano, vaporesei manheru ano. Ndanamata kwamuri muzita raJesu. Hallelujah, Lord. Wakamira ipapo. umile kanje